Ano yung kaligat kasi umin? Aduh, aing sekila mana satu nek mangkat deui. Iya yang kuari pada mah yang ngomong yang satu nek ngungkapkeun perasaan. Duh, aing. Nanda ngamun. Diamin ngagetan yang baik. Dia kena ngamun bae dong bae dipencit. Dia kemelemen nyokan naon ya. Jar, aing boga barang jeung dia ya. Alah dia barangan nih barang, bener dia. Dia maksud tengah arti atau bikang montok nang idong-idong ke bojarah. Bener dia Rod, golopok dia mah. Dia mah tilok bohong aing mah, masalah barang mau kecewa. Baik kan dia. Ini ngalamun bae dong kotok kulo lentuk. Oke. Mai hani aing mai lop mai wow nek makat deui. Dia yang itu bae kalir ieu. Aneh aing mah. Jangan samat. Bikang tergede gede pikiran bae tadi aku apa ya. Amat gitu doang ribet. Pangdenya aing si atuh nek berangkat deui. Pangdenya aing mah. Coba orang tangkannya kayak mana? Udah sembang gitu. Nyaho ku gua mah. Si Sarah sih. Si Atun. Si Atun sembang gitu. Nyaho aing. Tadi mau ngomong aing. Agar beres. Tangkeun. Kuncen bae eta can berangkat he. Ya tanggal kali itu. Gimana? Budak zaman kuari. Kita bae diomong. Aing ngabungul maloba. Lebadot. Assalamualaikum, punten. Aya tuna tos makat ya, Cang. Tadi kene mah mangkat. Kunan ka dong nyeri hulu gitu. Sabar wae mat, bikang gitu begini pikiran aing we. Bikang lagi tergede. Bikang loba keneh hayu. Cewek. Geus man, sabar gede-gede hoes. Balik kali. Aduh, my honey, my love. Oh, aduh. Oh, nu edan. Kunaon edan? Lewat amat. Nu edan. Edan mah. Mana tuh?
Ada bebek aing. Ikut lu sih. Barang aja barang. Woi, nandang lamun bae. Can.